سالا 1950 نهان دبونده زیدی گریدای گرگوس ام هری زیده کرجوسی زانن لی مامسکو ناوی کرجوسی اصلی گرگوسه دور دایی دبه پرداوردهیا کشی باجری کردستان مدرسه کردستان لی کتابه هر داوی نسبتا شکاگا میدیده تکاوی دبه نهاجی سروکی پارتیا آزادیه بجارة ويجي أول زمانه فاهمة؟ بلا مستر. من خدايا دلوان وجلفين الحمد والثناء وشكراني خالق الرحمن وفصاحته بيانات دواء لساني لسان جدواء إنساني فيلسوفي المظلوم أحمد الخاني كنت أبدأ بخير وكشي راسم سلسلات شعبات جاجنا زماني كردي لحمو ملتي كرد بروزي براستي بحقي زمان ده قالك نرى مجرنا بكرتاي جبرانا بروز كان حب آياتنا جرت برا زماني تيل كيرنا قال نقاي جوزانش يبغى فدا عز وجل بيجي فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم سورة الشورى آية 16 آية 16 بيجي بري خود وي دين فطرة إلهي بكن قراستي ودرستي وي دين ده بس فطرتها بو خود تعالى عز وجل ومسر آفرا أولا ما يقهران بس أغلب إنسان أجي بلا فعمناك بذي مناسبتي كسي بو فطرة إنسان يعني زمان إنسان أبو بهريني وكبو أولا دين خدا بهرين أزبري أبينا جوار تشتكي ديراني لكي بيشن أف ديني بو إيرو حالي حاضر بعالم إسلام لنهي بتشكل أرمانجو هدفوي وديني بو خدا عز وجل محمد عليه السلام رشياندي تعلقا بهالفرينة أو ديني بو خدا عز وجل محمد عليه السلام رشيان وكبود آياتك بيروز بيجي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جي زمانك نزيك أو ظالم ويفعل بكن بيوي چاوا بين قبراندين يعني أرمان جادين إلهي بو خدا محمد رشيان عليه الصلاة والسلام بكرداري بيك بدسي كريمة برخدانا جيانك برونتا وقبراندنا ظالمايا فيجيو حالي حاضر وند هستير ولا بفكر كائنو تنشيت كيرني tam aksine tam tersi aleyna di irubuy amure deste dara ve tamam mesele cihanı insanı mazlum bir parçayı ve dindar jibuna arikare wana ve tehide wana kıyım. Jibuyi avayı az gel carat mecib. Merhaba jibu zengine sahtekar para na verdi. Merhaba jibu doktori dubakşın afwan. Hiçki آرگونا جبو بفهم کرد. برای جبو دکتری سختکار تدریسی ناقدی. اما مخابل آغلب گلی دنیا باخصوص گلی کرد جبو دینداری سختکار امجدین ویدین امان شخصیتی که هی مزنا. جبوی لاوی از بیجی دین جبو آزادیا گلانا. دین جبو کبوی لقبنا انسان آخر. نه لقبنا مسلمان آخر از بیجی کلی مزنا. يعني دين وكهبية لقبنا إنسان التبادة خوازي دين بچاوا ماف دي إنساني بو خيرات كي ماف دي وي إنساني بو گناه جب كي لورا وقتي بو إرادة إنساني نبي أرمانجا جنة جهنم ناميني بچاوا خدا إرادة دي إنسان ماف دي إنسان بو خيرات كي خدا عز وجل ماف إرادة إنساني بو گناه جب كي وی آوای دین اسلام و کفیه نقبینا خیر خواز و گناهکار دو کردی.
حق ما تدي هردوا أما داوية هردوا لو كان إيجو قنجية بكي إيجو باشية بكي داوية جنة أغلب القرآن سيدك سكني بس إيجو خرابية بكي إيجو خرابي كلية داوية وجي جهنم خدا عز وجل متى بقر الإنسان باش وداوية متى بقر الجنة بس وكلتاي ما بودي فترة جوي فترة تجي هر تشتي فيروزية عقول أو بوزمان لولا وقت الزمان طلبي إنسان مكاري وإفادة كي بشيء كي جوي أو كسي جو وأو سيستم جو رابط بولا أمي زمان الإنسان ببهرين أو أنا معناه جو ديني خدا ببهرين كذا كان بيناجي مرفع دين خدا عز وجل ديسك آية كبيرة بيجي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. خدا عز وجل ديروكا دنيا دا قاصد الشي پیغمبر نشيان نجتم ملتارا إلا بزمان واشيان. ديروكا دنيا دا تمام ديروكا دنيا دا خدا عز وجل هر ملتكي هر قومكي هر قلكي پیغمبر جيرا بزمان واشيان. يعني كاجبي بيروزاية مصدر چی دي هاي جبوي آوائی كاريكا دي سنة فهم كي او كسي بو پرورده بزمانه داي كي قدخل بكين بربرية بخدرت كي او كسي بو پرورده بزمانه داي كي قدخل كين بر زمانه داي كي چی بي ببخشن بربرية بخدرت كي پشتی بو خدا عز وجل آفرینه کائنات حمویه آفرینه کائنات حمویه تمام کائنات آفریدیا اما بس پیغمبر هر گلکی و زمانی میشه ناقی حاشد همیش خدا زارتر هنه işte mesela adaleta خدا بفردجی دیسه خیال کرد گذاره خدا عز و جل پیشی پیکاته انسانی حوجداری انسانی حاضر دکه وداوية بامتحان كي داوية بعزمت كي جبوي أواي بفطرة إنساني تشيا تقول فطرة وينا بكاتي بحوجداني بي بكتيني وداوية ببرسيات بيني بريا بو بكاتي إنساني بكتيني خدا عز وجل إنساني برسيات نابي جبو خدا عز وجل إنسان برسيات بيني بيشي بكاتي بيتيني بكاتي أول تشيش إنساني لا ديس الزمان وقتی و زمان يعني شیروان بزمانی نوی کرد تبلیغ و چهبی برای تبلیغات قنجی برای تبلیغات خرابی يعني چیزی که با بزمانی انسان نمی فهم کرد معناه ولی دمیکی پیکاتی می پیکات نه ایجبو با پیکاتی انسان دجیده بین خدا عز و جل دیو کا دنیا دا تمام پیغمبر را بزمانی و نام جوارك پیغمبر الچی شیان نشگو وحیا خدا فهم کنن آية كثيرة خدا عز وجل وهب بجد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالي وإنسان باورمند إطاعة خدا ورسول خدا وربابر جوا بكن يعني دفردجي ديسة تشتكي قلكي بيروز هيا قبالي جبرو إنسانك ببر برج قلكي را دبي جشان داوي بي ولاطي بي هرماوي بي لولا وقتي بو نش چان داوي بي نش ولاطي بي نش هرماوي بي قبل شوفيه بي چان داوي ويجيه بي هستي بفعل ناكي مثلا هل الكلمة هل نواز مانا الحرم كيف بشكلك تزامن الحرمات كيف بشكلك تزامن يعني خشكنا تبيرام أمان هاولو بدخشن جارك رئيسك تركاج يكي تركمانستان أقول بو برم كاردشن فلانكاس إيه بي بزمان تراتلسنس ببخشن يعني الجمعنا دمكي بزمانكي كلمة يعني بيروز خوش يعني أما الجنة ببخشن تستكي نخوشه اشتسبوا خطايا وها شيء نبين
لیاقت و هەرکوفیەت چێ ببێت دەبێ ڕێوەبەریە هەر گەلێکی هەر وڵاتێکی ژی ئینسانێوی بێ بێ مناسبەتێ ئەو کەسێ بۆ یعنی ئینسانێکی نەژ وڵاتێوی نەژ هەرەماوی نەژ چەنداوی بکەی بەرپرسیار ji بۆ ڕێوەبەریە گەلێکی ملەتێکی وڵاتێکی باژارێکی ئەو ژی دیسە شاشیتیە bi doza îlahî dike li tersê xweda dimeşiyane lewra nerast e yani wextê ku melek bixwaze beriya her tiştî rast bimeşe divê melek li gora çî weke ku em dibêjin bibexşe televizyonekê dikirin talîmata ve kêreka wê de Qur'an jî talîmata kaînatî Qur'an ji me re werdibêje me hemî ji Qur'anê zaretir hene yani ew kesê ku xwe ji Qur'anê zanetir û mavdartir bibîne mehanê dînekî haşa xweser xweda ra ser dînê xweda ra mestir bidî piştî ku xweda ev mavdaye ev mavdaye gereke her heremekî her bajarekî rêvebirê wêna zimanê wana bi çanda wa bi kultura wana wa bi pêş vebirin yani êrî û qebûl neke mehna wê dêvekî bi vê münasebetê dêvekî Qur'anê qebûl nake dîn qebûl nake her va mijara tamama gereke em dêna ji xwe re îcî em ji xwe re fehm bikin belê ew kesê bô li gora dînê xweda nemeşin bila di çi debe mehna wana dêvekî ew bila qas jî bi şekl û zimanê xwe tiştê pîroz û xweşik bêjin û xwedê xewaş bike ew de weke bô peyveke gelkî balkêş di herêma we de heye ez hercar jî dibêjim dibê bi elmê mala bikin bi emelê wana nekin îca ez dibêjim ez bê ew malayê ku bi elmê wî vê kirin bi emelê wî nevê kirin mehna wê ne demekî ew ne bi warisê pêxember ew bi warisê şeytan yani mala wextê mala wê gereke bere bi emelê wî jî bike û bi elmê wî jî bike wextê elmê wî û emelê wî neweke hebê evana demekî bi warisê şeytan ne bi warisê pêxemberî îca vî münasebetî gereke em têda ji xwe re fehm bikin û halê hezir îro şertê ku em tê dine sîstemê ku em tê dine ne ku bawerî dînê xweda alîne dînê xweda ji bo berjevendê nijadperestiya xwe îstismar dikin kar kirin di ayeteke din de jî dîsa xweda eze wecel dibêje ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. رجاء قيامته أما هر پیغمبرکی لسر گلوی سر ملتوی سر همولاتیوی شاهد بدندیتی. یا محمد تجي شاهدی سنتا خورد. شاهد بونه چیه؟ شاهد بونه که وقت آیاتک دی خدا عز وجل بيجي اگر که من قاصد جوره نشیار بخانه اگر که من قاصد جوره نشیار بخانه ما اون برپرسیار ندیدیم جبهو امو برپرسیار ببینیم جوره قاصد شیار ایجا خدا عز وجل نبوت پیغمبرتی شیار دیا جبهو دجیانا مده چت متکرین چت سرما چت متکرین چت فرمان سرما رابن چت قیامت سرما رابن چه فلاکت سرما رابن پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجموعه خلاص که مجموعه فلاکتا مجموعه اصلا که خلاص که پکی وقتی بود دین انسان جا اصلنگی و آن خلاص نکه معنی وینا دمکی دیسه اوجی دین ندیده خدایا دیده دسترداره وکه بو ایرو ام تیده به چاوا ایرو بدین از دومی بجم از هرجار تین مزمان اما 1000 سال گو ملت کرد بنابه دین خدا و دستی دیدار و تمسیکار خدا را تیره کشت. اما 1000 سال گو ذهنیت که کولتیه د جامعه ده د محراب ده د تلویزیون ده بفی ملتی را تیره کرین یعنی. اما معنی نه چیه معنی دمکی نه دین خدایا گره که اب دینا نه لفتم. ده آیت کدیم ده خدا عز وجل و هم بچه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما قرآن اشترى حسن كريا دات مسكينية بديوا كسب رمات. مسكينية بديوا كسب رمات. وكسي عكسوجي شياكي.
وراست كي كسي غلط شيات يعني أف تشتل نهار وما قوتن أبي وما قوتن حيانا حمو وقتی کو نبض مانے دائی کے مثلا بین فيها خو 9 سال 7 ساله کو دولتا مدرن چه بویا دولت هاتیه کارهایی یختیار ما او ما خطبه خو اجبعسي خو اینو مش حاله حاضر جرك دبره جرك انساني ما كين بزمانه كي كو فعمناك جواره خطبته خو جواره واحد نصيحتك يعني ما تراستيا بين حقيقة بهبرها يعني ترى استيابنا حقيقة بهبرها مش بويا وين ولا عز وجل يقول آية الأغاني زمان ببيان محمد ما قرآن اشترى حسان كيا قلت إنساني برومات مزجيني بدوا وإنساني عكسه يجي وانا بين السرقيا الراس البكي وقتي خدا عز وجل حساني طرفدار حسانیه طرفدار کو انسان حسانی به پرورده کردن کیجان سیستم مافدار کو به به آلیه زورداریه به آلیه زور زحمتی ده بکشیده یعنی ایو برای کیجان انسان به وقتی کو پرورداری بزمانه وی بکرن تشتکه ذوق کوه ہے طعم کوه ہے فهم کرنه کوه ہے وقتی کو پرورداری وکر نشفت من هم دارید که بلا ورشیانا خود اغلب بهتر مثلا بتركيا اخذنا والمكتبه ده فلان فرده وده يعني مجريانا بيباما ناشفه تشتكي من ببخش الدواء بوشينا مجبنا ظلمت بهتر چه يعني جبوي اواي مافداري حق پرستی اولداری راست او گومرت خیرش انسان را بخوازه گومرت برای انسان بده راحتیه مرت برای انسان بده خوشیه نه گومرت زورداریه انسان را بخوازه گومرت زورداریه سر انسان را بده گومرت برای انسان بده زوره یعنی که وقتی گوته بوی شکلی گو ایرو حاله حاضر مفهوم پیغام ده ذهنیت گو اب چند ساله هاتنا سر نامی دین و دینداری گذبه یک ملت و یک دولت و یک وطن چه علاقه و راستی به هم راه خدا تعالی وکر بوما آنی زمان دو آیت حکمه ده دبه هر ملتکی هر ولاتکی هر گلکی بزمانی وی پردکی و بزمانی که خبرش رشیان ده و ما تمام زمان و تمام رنگا و تمام حرم وکه حد گفتنا فقال انا الجنة كلها فرقا حرم فرقا زمان فرقا رنگا باشیه او کسی کو باشیه که بلا زمانه ویچوه بلا حرما ویچوه بلا رنگا ویچوه او پیروزه اما او کسی کو باشیه نکه بکی جملته که رو زمانه خداخت بکه پرورده وی نب زمانه بمشینه مجلس زورتور زحمت چه demek ki insan ki çıkkası bu habermen, xodindar, xodar, xodusman bahs belli, ama dişi İslam'ı muamele bike ve ki bu iyo dişi İslam'ı muamele buna kurdara tekrin am mecbur İsmail Türkiye mecbur perverde ki bir şekli bila pozisyona biçime vral fadet ki, darul fadet ki, avi iman diye Xuda naniya, avi baveri Xuda naniya, av insanı bu baveri Xuda bere ve ki bu mat ayetler piroz de kotik لازم ہے خدا کو داد کے لازم ہے شکر خدا ہے وقت کو کوئی شکر خدا نہ چھ جیانا کو روزانه دا امد محراب دا د بتیگا دا ورش مرا نبدي خدا مخاطبه ضرورة التي خدا تعالى ما ترى بقى جوا انساني جو بدروكان دا خبر تمام خدا من خير خوشي